Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli musulmon bir to'g'anlar. Biz bugun opamikiga mehmon kelyapman. Assalomu alaykum. Opa. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi o'tirsizmi? Charchamasdan. Sog'-salomat. Issiqlarda, sovuqlarda issiqqina o'tirsizmi? Qishlarda. Yaxshi o'tiraman bolam. Kelgili bunaqa. Mehmonlarimiz bor ekan, mehmonlar bilan. O, mayli. Qo'llaringiz bir chiroyli-da, opa. Ha, balani shunday manda tirishib qolsa bari chimchikdan nevaralarim. Ana. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, bizning kanalimizning ko'ruvchilari. Biz sizlar bilan ko'rishib жатқаныбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн биз Кудайдын буйругу менен берекелүү Ооматтуу Кара Суу шаарына келдик. Кара Суу шаарынын Интернациональный деген көчөсү бар экен. Бул бүгүнкү биздин тарта турган темабызга дагы бул көчөнүн аталышы аябай бап келип, төп келип турган учуру. Интернет баракчаларда баарыңыздар билсеңиздер керек тугандар. Эми көрүп аткандар бар. Бизде Абу Бакр деген агабыз бар. Абу Бакр агабыз. Мен капыстан ушул Инстаграмды көрүп, 90-дан ашып калган апа менен, кыргыз апа менен ушул өзбек улутундагы Абу Бакр агабыздын экөөнүн ортосундагы мамиле, экөөнүн ортосундагы мухаббат дейли, ушундай бир ысык экенин көрүп, жүрөгүм жылып, анан бүгүн ушул агабыз менен байланышып, апабыз менен байланышып, атайын бир баарлашып, элге бир үлгү катары ушул тасманы тартууну туура көрүп, атайын азыр ушул жакка басып келип калдык. Бизди Абу Бакр агабыз тосуп алды бул жактан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Көргөнүмө кубанычтамын аябай. Субханалла. Баатырды алыстан уксаң, жанына келсең бир киши дейт го. Абу Бакр ага, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Мен сиздердин мына көчөңүздөрдүн аталышын угуп дагы мындай байкадым да. Өтө башкача адамдар жашайт экен бул жерде деп. Себеби кыргыз эли, өзбек эли кылымдан бери мынакей эл шакак болуп жашап келебиз. Мына ушул жерде, ушул айылда, ушул көчөдө 60-70 жылдан бери чогуу кошуна болуп жашап, анан Абу Бакр агабыз, ошол апабыздын ортосунда өтө бир ысык мамиле. Бул агабыздын атасы менен апасы менен, демек, ысык болгон экен да, Ооба. Сиздин үйүңүз бул жерде демек. Менин үйүм ашы. Бул жерде. Апанын үйү каякта? Апанын үйү мана көчөдө, мындай киргенде бир тупик көчөмүз бар. Ошол жерде. Илдей жактада. Мана ошо мынабы жаңытам бизе маша ата эшигибиз. Сиздердин чоң эшик деп коет, Чоң эшигибиздин ашы болот. Маша үйдө мен апамда жашаган, булар кошуну болуп, энди атепан 50 жыл, 60 жыл аша кошуну болуп, бири-бири менен дос болуп, мухаббатлы болуп, мен көргөн биз чоңойдук да. Бу эшикте чоңойдук, бу эшикте чоңойдук. Биз баары аша памятта бар да. Аша апамла калды. Бу апамды көргөн, аша апамла калды. Демек, могу жерде эң аксакал азыр ошол апабыз экен да. Ошондой. Бул көчөдө катталар аталарымыз да өтүп кетти. Апаларымыз да өтүп кетти. Апамды көргөн, атамды көргөн аталарымыз, агаларымыз өтүп кетти. Энди эң чоңу аша апам. Апабыз азыр өзүнүн үйүндө же сиздин үйүңүздө? Жок, өзүнүн үйүндө. Кайсыл убактарда сиздин үйүңүзгө келет? Анан кайсыл күндөрү сиз барасыз? Мындай болот да. Көпүрөөк мен кирем. Апам энди өзү ара-арада кирип турат. Мен узак кетсем, кирбей калсам, bir ay, 2 ay мындай кирбей калсам, көрбөй калса, балам кандай, каягдасың деп. Туура кирип такылдап кирип барат. Ашындай экен. Базыда үйдө болом, базыда болбой калам. Кара сууда ошол жерде болсам, жүгүрүп келем. Сиздердин могу эшиктериңиз да мага жакшы көрүнүп атат. Көргөм да, мына кирип калчу. Кане, кирелик. Апабыз отурган жерди көрсөтүңүзчү. Бисмилlah. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргиле. Ана шундай бар да. Мына. Апам жазда келсе, мына тапчан ушул жерде чай ичип отурганыңыздарды көрдүм. Мына жерде азыр кыш келди, мына жерде тапчанда отурат эле. Мердейди жаздачы. Буякта. Азыр энди кышта мери койдук. Ошол пайтта мен ремонт болуп эткени да, мага диварлар ремонт кылдык. Мына жерде отурган, мына жерде тапчаныбыз чөйрө отурат. Сөрүбүз ошол жерде. Азыр эми буякта жылдырып койдук. Мына шу
Biz uyuyuz. Mana shu yerda yashaymiz. Ko'pincha o'sha topchanda o'tirasizlar-da, Ha. choy ichib. Bu yoqda o'tiramiz. Mana yerga kelib o'tiradi. Uyga kiradi, uyda ham ko'rsataman hozir. Mana shu yerda общий o'tiradigan uyimiz. Ba'zida bu yoqqa kirishadi. Agar joy bo'lsa, sirtda o'tiramiz. Bu yerda kuxnyada tomoq jasayman o'zim ba'zida. Manta jasayman, plov qilaman. Ha, plov oshdam deganingizni ko'rib qoldim o'zingiz jasaydi ekansiz, ha? Ancha-muncha o'zim shu mehmonga borganimda, boshqa qilganda, mehmonlar kelganda o'zim jasayman. Ruchniy qilib. Sizlarga ham jasab beraman. Mana shu uyga qishda kirsa mana uyga kiradi. Kiringizlar. Mana bismillahirrohmanirrohim. Hozir ham opaning uyine de boramiz buyursa. Qana, bismillah. Bu yoqda. Bismillah. Uy жылы ekan ağa. Uy issiq. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'tiring. Amin. Keling. Bismillah. Tinchlik bo'lsin, yaxshi. Allohu akbar. Xush keldingizlar. Sizning o'zingizning qancha balangiz bor? Mening o'zim 4 bolam bor. 4 bola. 2 o'g'il, 2 qiz. Cho'ngi o'g'il. Ikkita bunday kiradigan nimasi bor. Kichik ko'chada emas. Tupik emas o'zi. Kichkina ko'cha. Vga o'xshaydi. Mana bu bizni cho'ng eshik. Siz cho'ng'aygan uy. Men cho'ng'aygan uy. Mana shu ota eshik deb qo'yadi. Oldin mana kichkina uydi. Keyin atamiz, apamiz o'tgandan keyin hozir ukam cho'ngaytirib soldi. Mana shu yerda kichkina eshigimiz bo'ladi. Kichkina. Siz ushul ko'chadan kichkinangizdan beri cho'ng'ayib mana shu yerda hech yoqqa ketganim yo'q. Mana shu 60 ga kirgan bo'lsa shu yerda turalganman, mana shu yerda cho'ng'ayapman-da. Kichkina eshigimiz bor edi. Apam, men o'zim apam. Tuqqan apam oxirgi 20 yilda o'tishidan oldinda ko'zi ko'rmay qolgan. 20 yil ko'rmadi. O'shanda apam ne hassasi bor edi. Bunda eshikka chiqardi. Bu yoqdan bu apam chiqardi. Mana shu yerda o'tirishardi. Mana shu yerda gaplashib, suylashib o'tirishardi. Men ko'raman, har kuni ko'raman. Ili uyga kirishardi bu yoqqa. Ili meni opam o hassasi bilan o yerga borib, opam o'tiradigan yer bor, o yerda, balonda oldi. Shu yerga borishib o'tirishadi. 2 soat, 3 soat mana shu bir-bilan gaplashib, maza qilib o'tirishadi. Ikkovi teng tush bo'lgan apangiz aka. Teng tush, teng tush. Ana bu jaz kunida kelsangiz, merda o'tiradi opam. Isib kelsa bu yerda, bu tarafga chiqib o'tiradi. Men yerda ustalarni balonchiga chiqib o'tirib olayotgan ana yerga. Ha, to'shakchasi bor, to'shakchasi bor. Üstüne salatda o'tirib oladi. Mana shu solib o'tirib oladi, mana shu yerda o'tiradi opam. Qaysi uy apaning uyi? Mana. Ha, mana uy bu. Mana shu. Mana shu yoqda. Bismillah. Chaqiray-a? Bismillah, chaqirali chiqina. Sotib oldi. Ana. Yaxshi. Bolalar keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Siz yaxshimi? Amansizlarmi? Yaxshi o'tirasizlarmi? O'zingizlar. Demak, opaning o'g'li siz. Men o'g'lim. Barakeldi. Biz Abu Bakr taqsirimizga kelib, qanday sotib oldi? Yaxshimi? Bir sira suylashib, barlashib kelatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Kiringizlar. Mana opam uyi. Ha, bunda topchandagi tanish uchrayotadi bizga. Ko'rgansizlar. Buni da ko'rganmiz. Qani? Kiringlar. Ha. Apa bu yoqdami? Ha, kiringizlar. Bismillah. Gel. Bismillah. Qani? Yo'q, mehmon. Biz shu yerda. Qana, siz uchrashingchi beringchi. Voy alaykum. Assalomu alaykum. Opo. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zim. Yaxshi damlarda oldingizmi? Xasta ekan. O quvvatim. Aylanib. Keling. Qandaysiz apa? Yaxshimi? Desol yaxshimi? Amansizmi? Xudoga shukr. Sensizmi? Aldarim. Sizni ko'rib quvonishdamiz. Rahmat. Keling, juring. Bu yoqqa o'tiring, bu yoqqa. Bu yoqqa o'tirib, mana o'sha yoqqa. Ashaldan keladi. Jirimiz.
Мынакей. Siz bu жаққа отыра Абубакир. Отыра беріңіз, жыла беріңіз. Дағы жылаңыз, мен жаныңызға отырайын. Келгіле балдарым, келгіле алдыңа кетігілер, келгіле. Жақсы отырасыз бы? Құдаға шүгір. Мен Құдаға япар бәді. Тынчылық, аманшылық берсін, теніңер сақ болсын, ішіңер болсын. Көптің, көлдің қатарында сақтасын. Құдаға япар бәдігер. Халқыбыз, жұртыбыз тынч болсын. Ойнап күлгенге насip қылсын. Allahu Ekber. Hoş gelmişsiniz aldığına getirdiler. Şu vaqt болсын, келдік. Rahmat. Biz sizde интернет арқылы көріп, мына ошол Абубакир ағам менен экөөңүздөрдүн ортоңуздардағы мамилени көріп, суктанып, анан ошону bir элге үлгү катары көрсөтөлүчү деп келип калдык. Rahmat aldığına getirdiler. Rahmat. Сиздин батаңызды алайлы, сиздин жашыңызга жетели деген жакшы изги ой тилектерибиз менен Rahmat. алдын үйүңүзгө келип калдык. Менин атым Эмирлан болот. Биз ошо элдин кызматындагы адамдарбыз. Rahmat. Анан Инстаграмдан, ошо интернеттен бул жактын катталуучусу болуп калдык. Көрүп сиздерди ушундай адамдар бар экен да. Ушундай бир мухаббат бар экен да деп. Rahmat. Анан бул жерге келип эле агабыздан көчөнүн атын сурадым. Сурасам интернациональный дейт. Атына заты жарашкан көчө экен деп атам. Себеби бул жерде өзбек улуту, татар улуту, орус улуту, кыргыз улуту баары жашайт турбайбы илгертен, Илгертен баары. Барабар алдыңа кетеген. Жакшы балдарым, кыздарым, уулдарым баамасы жакшы. Жашашат балам. Zamanınız жакшы. Халкым, журтум тынч болсун, эли журтум тынч болсун. Onun қатарында балдар тынч болсун алдыңа дегенде. Тениңер сак болсун. Ke bala. Рахмат. Демек сиз Абубакир агабыздын апасы, атасы менен тең түш элеңиздер да, ошондойбу? Кандай жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Анан ошол келип, эми агаман сурасам айтат, апам экөө жакшы эле, апам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ушул апамды издеп келем. Себеби кыргызда жакшы кеп бар го бизде, баягы карысы бардын ырысы бар дейт. Үйдүн ырысы сизсиз да, ошону издеп келип, энергия алып кетем дейт. Ошол сыңарындай эле биз дагы энергия алып кетели деп келдик. Рахмат алдыңа кеткендер, рахмат. Жакшы балам. Zamanımız жакшы, тоюнчулук, топчулук. Hamma жакшы. Өзбек, кыргыз, татар деп hiç bölgün emesmiz. Бөл илгертен, İlgerten bölgün emesmiz balam. Aka ukada жакшы жашаганбыз. Apa uka olup жакшына жашаганбыз балам. Эми ушундай экен да балам. Кошуна кулолорум да жакшы баары. Жаштар. Момо эсеп жакшы. Жүрүшөт баары. Тынч, тендери сак. İlgerten bölüngөн emesmiz balam. İlgeri atабыз, чоң бабаларыбыз болгондо баарыбыз бир эл, бир жер болгонбуз баарыбыз. Жакшынан жашап. Эшиктен кирип чыгып, кошуналар ынтымак болуп, Жакшына болгонбуз баарыбыз. Кошуна кулолорум да жакшы. Келиндерим баары парча сонун баарыбыз. Жакшы. Бизде мурун мындай айтып калышат эле го, азыр баягы заборлорду куруп, чеп куруп жашап калды го адамдар. Анан азыр эми мурун андай нерсе жок эле, королор кошуналардын ортосунда ачык болчу эле, кирип чыгып тамак жеп, ушундай деп айтып калышат го. Бул жерде азыр кандай мындай, мисалы сиз аш жасап чакырып, апам менен тамактанып атасыз, бул жакка келип дагы тамактанып атасыздар, мындай. Сонун да, бул жакшы көрүнүш да. Негизи бул мына сиздердин экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы мамиле качан пайда болду? Эне баланын ортосундагы мамиле деп койсок болот да. Сизди балам деп кучактап, башыңыздан бери сылап, өп, сиз апам деп апам келип кучактап, өпкүлөп, ушундай бир жылуу сезим тартуулап жатасыздар да. Мисалы ошол качандан бери болуп атат? Качандан бери ушундай экөөңүздөр ысык мамиледе болуп кеттиңиздер? Мен opam айтсам бу. Апа, качандан бери мисалы? Yaşından beri oğlum, yaşından beri.
Uşulardan bärini özübüz bagyp, özübüz emetip, baldarym unutmak jakşy, aylalary jakşy, şunu jakyndaganbız da bäribir. Apasy da ököbüz bir jaka barsak barıp kayta gelip ýüredeler. Baldarybızdy birge çoňaýtyşyp özleri jakna ýürüşediler. Bär tuganlarybız jakşy ele de bolar. Hazır dile zamanymız jakşy. Kudayga şükür. Toyunçuluk, tokçuluk, bäri zamanımız jakşy bolar. Muna paşabızda jakşy. Hemen emetip gelejekler. Orada tınç bolsun, bala çakası menen bolam. Ömürleri uzun, rızklar berent bolsun. Mingen jorgursu, eline nasip kılsın. O balamın da esen bolsun. Bäri joktu başta, bäri joktu emetip. Hazır toyunçuluk, tokçuluk, jakşy zamanımız, jakşy bolar. Apa siz özüňüz emi sır bolboso kançaga çykdyňız? Men juda aşık. 100gө jakындap kaldyňız ha? Ошондой? Em bilelbeyim bolam onu juda. Bagı sır kılıp aytıp koýuşat da biz endi aytyp koýduk go nemedir. Kızın jakşı surap ayt dep koýduk. Men mintip suraşym gerek elе da. Kurbularyňyz kançada dep suraşym gerek elе da. Apa. Apam 95-ke çygyp kalypdyr tugandar. Biz da uşul apanın jaşyna jeteli. Nol bul jerde aksakaldардын eň ulusu ele siz okşoýsuz apa, mına köçödö. Bul jerde. Var ötüp gitgende. Ötüp gitişti. Nasip eken bolam ötüp gitişti. Gelin çay içiniz. O yok, o Alın şeyler sen. al. Çok çok alın. Gelin. Alın ben köçe. Alın, siz alın. Ondan. Alın. Apabızın mınдай tespihleri gördüňüzbü? Mani tartıp koyup oturar zikir tartıp. Aylanıp keteyim. Sizlerden bataňyzdardy alışybız gerek da apa. Rahmat. Aldın öyle deyim, rahmat. Juksun dep. Özüňizdin kança balaňyz bar? Kança balal bolduňuzlar? Ele. Kitte farzanda üçü var. İki oğul, bir kız var. Şunday ekenem, nasip şunday ekenem. Jakşı. Sizler dagы özüňüz kança жылдан beri oşunda bul jerde jaşaýsыздар? Oho, köp jıl boldu bolam. Köp jıl. Köp jıl boldu. Köp jıl bolup bu yerge hojaýym işlep, anan işlegen biz dagы, nime kılganbys bolam. Bäri. O kişi 60'ında kaza bolgan. Oşadan beri şu ballarymı kıvırtıp bakıp yele jatar. Köp jıl bolupdyr da. Yukalarım. Bäri. Yaxşı bolup gele jatabız bolam. Şonday eken de nasip. Aşe opo. Merde jangy çek bergendi bu yerde. Aldın bir yerde iştiki bolýan. Hiçnime bolgan emes bu jerde. Kamış bolýan. Kamış, anan japaýy terek bolgan. Ha. Oşaga göçüp gelgenimiz bäri. 60-njy jilleri-de. Oşunda yok. Aşynda ya. Ha. Oşanda uçu jere gelebilen diýiyorum. Hudaga şükür, baldardy çoňaýtdy. Hürmetli, jakşy. Oğan rahmatli paxta zavod işlegende. Şu özümüzü Karasu paxta zavodda. Oşonda aşerden çek bergen ekende bu yerlerde. Şu Klavzavot'tan yanında işçilerine şöyle çek verildi. Menin de atam paxta zavod işlegende Klavzavodda. Aşe kim birinci köçüp kelgen bu yerge? Biz. Siz ha? Biz murun göçüp gelebilen giyin üýübüz çalarak göçüp kaldy. Giyinkiler gelgende, koşnalarım bäri gelgende, bir ýyldan keyin püttü bolardy. Bizdiki bir ýyl murun püttü bolar. Oşantyňdan bäri biz oşa apa ükaday bolup kalganbız bäri biz jakşyna bolup, koşuna bolup. Gelinlerimiz onan, oğullarımız onan jakşy bäri birinden biri şirin, asaldan şirin. Sonum bolar. Biri dazalep bölüp, başka kılıp, çok. Jakşy jaşaganbız bäri biz. Onday bölüp, onday bölümdele çok da bolam. Eң başkысы, вот biz görsetölü degen negizgi oyubuz bagı bölünü jarılı jok eken da bul jerde. Жана Аббакыр агабыз да айтып, апабыз айтпай, бөлүнүп жарылуу деген нерсе жок экен. Бул нерсе өтө жакшы көрүнүш да. Башкалар дагы үлгү алыш керек, сабак алыш керек.
бөлүнүү жарылуу. Себеби Кыргызстан айтабыз го, койну кенен, баягы 80 улутту батырган өлкө деп. Өзүңүз айткандай көп улуттар ушул жерде жашап, эр шаркак илгертен бери ынтымак болуп жашап келатат деп. Мына ошонун бир бөлүгү мына сиздер экенсиздер да, экөөңүздөр. Ал жака барып турат экенсиз. Мен сурап атам, ким көп келет десем, мен көбүрөөк барам, тесе сагынып турам дейт. Ол кам келет да. Булар бат-батка баралышат менен. Ошондо турабыз да болот. Айнан кетебериме. Рахмат. Өтө сонун, өтө сонун. Биригерге чоң атабыз, чоң баларыз, бири-бирин резко сону неме кылып жүргөн. Ошондой эле жүрүшөт балдар. Келиңиз. Алың. Куруп окшойт. Жок, ич ой. Алыңыз, алыңыз. Бар экен, ала бериңиз, бар экен. Ал көп, ал эбет. Ал. Men olarayım. Ал. Sizce? Жок. Мен ичем. Ана бар. Menga mi? Ha, bo'lmasam, mana shumi? Bunami? Ha, bu. Bering. Ha, bo'pti. Sizga ekan bu. Mayli, buni da qo'yib qo'yaverdilar. Baringlarga beraman buni. Sesinglar. Menga ana ko'prog'ini berar. Ko'ryapsan, men kattaman-da. Kelinim ham, ha, Shustri biladi. Ko'lamga qarab berет ekan da. Жақсы. Biz түз эле кирип келдик, баягы кадрды да үзбөй. Сиздин атыңыз ким болот эле? Менин атым Сатыбалды. Микрофонду алып мен Сатыбалдыга менен бир кыскача Gaplash. сүйлөшүп келейинчи Сатыбалдыга. Сиз апабыздын Мен апамын эң кичине уулумун. Şu жерде, şu 72-жылдан бери, şu төрөлгөндөн бери şu жерде жашайм. Şu bu акабыз, мага ака, Аяш ака, бияктан буларды мындай айтканда үйүндө эле мен өскөнмүн. Мына жерде жаңа курулуп аткан үйүндө акамдар буларга кирди чыкты, жаш тийгизден ойноп чоңойгонбуз. Так бизде айтылып кетпейм. Менде андай жок. Нацияда андай даже мен ойдо жок. Мен өзүм Өзбекче мектепти мына Ломоносов мектебин бүткөм. Анан кийин Өзбекстанда окудум. Ол бизде андай жок. Так тоолорго Совет жакка барсам тага журтум Советтен. Жакка барсам анан кийин сен андай тилиң ойда бир национальный эмеспи? Бир эле кыргыздар жашайт, кыргыздарыбыз мындай деп тамашалашат, анан кийин ооба деп бияка келгенде бердин андайларын көрүп, мына үрф-адат деп коебузго, үрф-адаттарын көрүп, анан кийин ошо жакшы эле жүрөбүз. Демек апабыз Каракулжадан болобу? Каракулжадан болот апам. Каракулжанын уулунда болот. Жеңем азыр мынакей ысык курут эзип келе калды да. Мындай кандай тамактарды жакшы көрөт апа? Мен мындай көп жашагандын сыры деле бар да. Эми Кудай берип атат өмүрдү, бирок баягы тамак ашты дагы карап койгон жакшы го. Тамак ашты ошол мантыны жакшы көрөт. Мана ошо баласына манты кылып. Бизде эми өзүңөр билесиңер андай ойбул кылып мантыны. Акамдардын үйүнө кирип мантыны кооздугуну көрүп, андайны жеп чыгат да, кирсе заказы менен чыгат. Акамга кирип келинине мындай дейт, акам тезде апам келип атат экен деп, ушундай жакшы көргөн тамактарыны мындай кылат. Так тандабайт апам. Ылгабайт. Урматтуу туугандар, мен Сатыбалдыга менен сүйлөшүп атсам, экөө дагы сүйлөшүп атат. Мага айтпайсыз, бул жака барайын эми. Камера келсе экөө сүйлөшпөй коюп атат негедир. Мен алыстап кетсем, экөө мынтип отуруп алып, кубатым борсоктон же деп атат. Nima yaxshi ko'rishimni biladi opamchi. Men kirsam, yo sarıya yemayli, bo'g'irsoq yemayman. Mana qilib, mana qurtlardan nima qilib beradi. Бuyакта агам менен сүйлөшүп атсам, сарымайды салып, борсоктон же деп бир нерселерди айтып атат. Экөө өзүнчө сүйлөшөт турбайбы көрсөчү. Рахмат. Жакшы. Сиз Каракулжанын кызы турбайсызбы ошондо,
O ilgari kelip kalgan. Avan ap kelip algan. Ооба да, кыздын түшкөн жери оор дейт го. Каракылжадан Кара Суга түшкөн экенсиз да. Мына калар, ошо жерге келип калган бала. Бала. Bu bolalarınızdan polvon bolalar ekan. Beshta bola hozirgi zamonda. Opa. Beshta bola yaxshi-da. Aynen. Barakalla. Umr bilan bersin, ha. Hozir endi bitta ikkita bola bilan to'xtab qolyapti. Hozir Hozirgi yoshlar ikkita, birarda bitta bolalı bo'lib o'tadi-da, hozirgilar. Ошо жаштарга бир кеңеш берип койбойсузбу? Qanday kengеш bersin? Көп балалуу болгула деп. Onu daima pataglam. Hı. Sargeç baldarıma patagılıp bolup durup anan gelinlerime barım. Mahalladaki baldarıma, gelinlerime verim. Жақсы möltürüğüm var, baldarım da жақсы, gelinlerim de жақсы. Bari bala. Азыр генералыбыз, ажолорубуз да кайтып атпайбы? Көп балалуу болсоңор, мынанча 10 балага 2 миллион деген сыяктуу ушундай жакшы жаңылыктарды айтып атпайбы? Көп балалуу болуп, калкты көбөйткүлө, санды көбөйткүлө деп. Анан дагы бир ушул эми сиздин жашыңызга жетели. Баягы сергек, ушундай тетик сүйлөп, ушундай жакшы карылыкка жетиш үчүн кандай жашаш керек? Сиздей болуп карыш үчүн кандай жашашыбыз керек? Нелерди жеп ичишибиз керек? Эмне кылышыбыз керек, апа? Айтып бериңчи. Билерсиң, көбүнөн мына кымыз катары кымыз ичкиде. Кымыз актардан, Кымызды жакшы ошол убагында кымыз ичкиле балдарым. Анан көбүнөн курут ичкиле кыштын күнү. Бир ай курут ичсеңер болот. Жайында кымыз, кышында курут дең. Ошону ичсеңер анан кийин жакшы. Оокатыңар баары жакшы балам. Тениңер сак болсун. Азыр эмне? Көп жемиштер, көп эмелер көп. Кала, бала чакалар жесе бола берет бала. yani opam yana bir yaxshi ko'rgan tamog'i bor. Basseyn ichadigan atala ichadi. Атала? Атала да жакшы да, кубат болот, атала. Олар жакшы. Atala ichadi. Menga biz uyga kelib, bir kun ashu narsalarini olib, ayolimga o'rgatib chiqib ketgan. Mana qilib berasan atala. Men uni qo'shasan, men qo'shasan, opa. O'rgatib berdi. Nega xuddi opam resepti bilan ayolim atala qilyapti. Atala qilib ber desam, xuddi opam qilar ekan, o'xshamasiz, yaxshi qila olmasdi. Opam kirib, o'rgatib, solib, mondan qo'shasan, mana qilib qo'g'irasan, mana qilib pishirasan deb o'rgatib chiqib ketdi. Ashuna qilib atala qilib beryapti menga. Atalachim opam resepti bilan. Men bilaman sekretini. Көрдүңөрбү суюктуктардан кандай кымызды айтып атат апабыз, курутту айтып атат, аталаны айтып атат. Бул мисалы аталаны деле эми баягы чөп чапкан убактарда кубат болот, күч болот деп ичишет эле, туура ичет элек го Азыр деле ошондой. Азыр деле ичебиз. Чөп чапса ичишет, чаначка апарып алып ичишет, бөр келиндер, балдар бар ичишет. Анан бизде бул шаарда ончолук эмес экен. Шаарда, Шаарда ончолук эмес экен. Мен аса үйрөттүм, кийин үйрөнө албай атышты эле. Мен айттым, мынандай кылалы балам, мынага жагат, мынага жагат. Мына балдарды апарып, ойнотуп, тоого апарып. Бир ай кымыз ичип келип алгыла, анан болот. Өзүңөр тениңер сак болот. Анан курут ичкиле, бизге курут кылдырып алгыла. Курут ичсеңер да сонун болот. Аталаны ок кылып ичсек болот. Силерге мисалы келиндерим чырайлы кылып атала кылып берет. Az undu куурап күйгүзбөй. Ошондон кичине чай бир эки марта ичип алсаңар, ошого көнүп аласыңар. Бир маал атала ичишиңер керек. Силер балдар келиндер укугула. бир маал. Ошону күйгүзбөй жакшы кууруп алса болду. Анан кокус чыктанып калса, бираркылар ичет, бираркылар чыты бар экен деп коюшат да, ошо болбойт. Ошентип аста үйрөнүшөт балдар, кыздарым. Ошондой бизде. Шаар жака түшүп же башка жака мындай айланып калган учурлар болобу? Жай мезгилинде же мындай көчөдө басып, сейилдеп дегендей апабыз менен. Yo'q, bo'lmadi hali, to'g'risini aytish kerak. Opam bilan bo'lmadi.
Көп баспайт. Эми бул жашка келип ушунча басып жүргөндө дагы биз аябай баа берип атабыз. Hazır. Ya bismillah. Apo, yaxshimisiz? Жақсы отырып. Yaxshi o'tirsizmi? Жақсы отырып. Ya Allah. Sizni sog'inib kelaman-da. Mordan geçip olayım. Men de sağınam. Sen bat gelip nevrelerim gelse de kıyla suyunup, olar oynap gidet. Bir parça oturgular dedi. Ülkelerim vardı, sen bayındık pisineke nevren gelit. Menen bat kavralat. Nalanın baldarı iki taraf biri kız, biri oğul iki taraf olup öp çıtaşat. Mına derge ustalar gelgende bar ayran. Olar gelip ökörten jakşı jattınız bapa, falan kıldınız mı dedi. Jakşı oturam aldığına geteyin dedi. Siz 2 gün oldu görünbey kal. 2 gün oldu görünbey kalsam sağınıp yetişetken. Nalan baldarı. Anan gelip görüp yetişet. Anan olardı öp çıtta onan jönötüp. Apa jakşı jattın deyişip kızlar, oğullar balдар кетip kalışadı. Onu engsep dursam daha gelişet. Oşaları menen süйлөшүп, onu aytıp, bunu aytıp, onu kayta kıylar. Oşa balдар gelsin, jarlılık olan. Özüm emetip kalam balam. Oşantıp жүрөм. Sizlerge Kudayım ömür versin, rızkı versin, dövlet versin. Jaman bala çakağına meni tınç bolgular. Mına ülkelerim da tınç bolsun. Tenderi sak bolsun, aylarları menen. Bala çakası vaktılı, taktılı olsun. Oynayıp gülüp yürüyünge nasip kılsın. Şu balama da pata vereyim. Yarınlarga pata vereyim. Amin. Kudaya parverdigar. Balam. Jaman baldarın menen, aylan menen. Oynayıp gülüp jarkırap. Ömrüňar uzun bolsun, rızkıňar belent bolsun baldarım. Teniňer sak bolsun, tapganaňardy bala çakaňar menen dilen nasip kılıp. Kalk çirkin içinde oynayıp gülüp jarkırap жүрgüler. Allah akbar. Mına oğluma da pata verem. Oğlum, tenin sak bolsun. Bala çakaň menen, aylaň menen, tenin sak bakıwat jür. Kudaya parverdigar, ömrüň uzun bolsun, rızkyň belent bolsun balam. Kudaya parverdigar. Koşganyň menen koşagar, wakar çakar bolup, oynayıp gülüp jarkırap jür. Amin. Allah akbar. Balam sana da pata vereyim. Vereyim de. Ömrüň uzun bolsun, rızkyň belent bolsun. Baldaryň menen oynap jarkırap, kalk çirkin içinde jarkırap жүрgüler. Allahu ekber. Apo, Baldaryň menen oynap gülüp jürsin. Allahu ekber. Bu Mana şu sizi patalarınız bilen, siz bergen dualaryňyz bilen şu sabab bolup mana şunday yaxshi yuribmiz. rahmat. Allohning panohida. Teniňe sak bolsun balam. Onani duosi yetadi-da. Onani duosini olmagan farzand qiyin bu. Onalarimiz tirikligida, opalarimiz tirikligida duosini olib qolaylik, xizmatini qilib qolaylik. Ilohim, onalarda uluti bo'lmaydi. Onalarda millati bo'lmaydi. Ona. Onu aytgan to'g'ri balam. Opa degani bitta bo'lar ekanda. Bitta. Ha. Dunyoda bir kelib bir ketganda. O'shaning uchun. Siz biz opamni ko'rgansiz, meni onamni ko'rgansiz, onam bilan do'st bo'lgansiz. Mana o'zingiz bilasiz. Ko'zi ojiz bo'lib 20 yil ko'zi ojiz bo'lib turdi. Har kuni kirardingiz. Har kuni gaplashardilar. Oho, gaplarni barini unutib qoldim. Boshda kelsekdilar. 1-2 yil bo'ldi-da. Bular surayt qo'shnalarim. O'sha opam meni yaxshi gapga so'zlaydilar. Neni so'ylab o'tasanlar dedi. Unutib qoldim-da balam dedim. Uni boshda kelsekdilar. Hozir unutib qolgam. Ular o'tgandan keyin deyim-da balam. Bir chiroyli bo'lib o'tishdi. Malanjaqi kattalar o'tib ketdi-da balam. Anan yoshlar bor. Xudoga shukr.
Oşalarga Kudayım ömür versin, rızkı versin, devlet versin ballarıma barına pata verip oturup sağır geç barınlarga pata vereyim bulam. Şuların meseleme oynap turdu eken bala çakası menen. Özüm balama pata vereyim. O geçtep жүрген balama da tüm oşu lık düşe kalatla Mustafa'm. Aldığına gece muda bala çakan menen tınç bol. Tenin sağ bolsun balam. Koyup bu жерде işledi, oşa жерди жақсы gördün balam. Ömrün uzun, ırzkın bilen tozun aylanıp keteyin. O meyni Allah akbar desem, kat kırıp bilip koy. Geleyin demek apandı. O şarkı yürü vereyim de. Anam men aytam, Mustafa aytıyor. Muzanda aytam da, o şarkı da. Ümit etme, mayli sen bolsun. Tunç bolsun. Sadağın getir. Vık bozulma şakalatta. Anan aytam, gelgenin жақсылы balam dep koysam. Katkırıp bilip. Yine bir günü baram da. İşte otam, men de bala çaka bağam dep жүрем da dep koy da. Şantip жүрüşet aldığına geteyim. Tinç bolgula, kuvatlarım barına tinç bolgula. Buna gelgen ballarım da tenleri sak bolsun, aylalarım menen tinç bolsun. Kudaya köptün köldün katarında. Mendey bolup, qarıgılap baldarım, oynap gülüp, jarkırap qarıgılap baldarım. Oşalardan çayını içip, çaypa oturganга nasip kılıp, ata genenerge barına. Караңыздарчы, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мына ушул агам менен апабыздын 90дан ашкан бир кылымга тете жашаган апабыздын ортосундагы мухабатты мен ушул экран аркылуу көрүп келип, анан ошону сиздерге дагы ачыгыраак кылып, кененирээк кылып чагылдырып берүүнү туура көрдүм туугандар. Эми апабыздын акылы тунук карыя агып жаткан дарыя дейт го. Апабыздын акылынын тунуктугу, апабыздын берген баталарын караңыздар. Сиздин батаңыз кабыл болсун апа. Аябай сонун көп баталарды бердиңиздер. Кадрдан сырткары дагы көп батасын берди апабыз. Периштелер омин деп сиздин баталарыңыз кабыл болсун. Сиз дагы көп жашаңыз, 100дөн ашыңыз. Кудай буйрса 100 жылдык тойду белгилейли чогуу, İnşallah. Биз келебиз. Кудайым буйрса да кабар алып турабыз. Kuda Биздин тортубуз бар эле го машинеде. Азыр алып келебиз. Anlap keteyim. Sizge tort alıp gelişti. Şirinliği de yaş görürdü, şirinliği yedi. Ширинди жакшы көрсөм да билгенде алып келипбиз. Абубакыр аке сизге дагы чоң рахмат. Рахмат. Аллах ыраазы болсун. Аябай жакшы маек болду. Сиздердин ошол ортоңуздардагы ысык мамиле эч качан үзүлбөсүн. Деги эле ушул Кыргызстанда жашаган бардык бир туугандар, мусулман бир туугандарыбыз ынтымакта бололу. Ынтымагыбыз арта берсин. Сиздей карылыкка жакшы кеп бар го. Карылыктан коркпо, карылыкка жетпей калгандан корк дейт го. Карылык баарыбызга насип этсин. Сиздей болуп карыйлы. Ар бир үйдө сиздей батасын берип олтурган апалар бар болсун, аталар бар болсун. Көп жашаңыз, апа? Rahmat balam. Sizler dagı teniňer sak bolsun balam. Aýlalaryňar menen tınç bolgula. Köp ömür berse, men ömrümi sizlerge bersin baldarym. Oýnap gülüp, jarkyrap jürgüle baldarym. Aýnanyp keteýin. Rahmat. Mende gap var eken de, bizde Kırgızlarda bir ajoyip gap var eken. Atam ölse de atamı körügen ölbesin. Ölbesin degen gap var eken. Şu narsani men hayatımda kördüm de, şunisi. Yaşawımda kördüm. Atam ölse de atamı körügen ölbesin. Atamı közün körügen ölbesin degen. Rahmat. Kafam onam da, onam. Bizde onam deydi, opa deyimiz. Ana şu Bir kuşaktap koyun. bitti. Bir aşı mazak olaydı. Başın sılap erkelettiňiz ele, goşup bir erkeletip koyunçu. Böyle ana. Ben başım Başı da altın baş eken. Bismillahirrahmanirrahim. Kudayım tenin tak bolsun jaman bollar. Halk jürtün içinde oynap gülüp katkırıp jürüp. Maşina kılı. Ana. Tenin tak bolsun. Ay rahmat. Ay rahmat. Oynap gülüp jürüp jarkıra balam. Oynanıp Sizin keteyin yaşınıza berimi. jeteli. Maşina kılı enerji olasın da, enerji de bu şu. İlayim. Rahmat. Rahmat.
Рахмат сіздерге, чоң рахмат. Эми бизге бир жакшы батаңыздарды берсеңиздер, биз дагы аттанайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, сіздерге чоң рахмат. Бир батаңызды бериңиз, апа. Кымбат батаңыздан бериңизчи гана. Қана, Сиздин ар бир сөзүңүз Бисмиллахиррахманиррахим. маанилүү. О, мен кызыл баракасын берсин, тынчылыгын берсин, денеңер сак болсун, ишиңер үйрү болсун. Оолдарым айланып кетейин, садаган кетейин дер. Өмүрүңөр узун болсун, ырыскыңар балант болсун. Тапканыңар өзүңөргө насып кылсын. Өмүрүңөргө барака берсин. Жаман бала чакаңар менен тениңер сак болсун, калпын. Аллаху акбар. Сатыбалды сіздерге да чоң рахмат. Ушундай апаны төргө коюп, сыйлап карап атканыңыздар үчүн ыраазычылык. Алла разы болсун. Балдарым жакшы карайт булар. Балдарым жакшы. Баарына нысап берсин балам. Балдарым жакшы карап, келиндерим айткан оокаттарымды кылып алып келип коюшуп. Onu o gelinim gelet, bu gelinim gelet, ökötün o katap gelet. İçine ne deyip, ha kız ökönten, sen kumurunda iş olayım mı? Seni kim buna bir koydun, bunu da işeyin, ökön desem gülüyor, gülüp katkırışıp geçecek diyor, balдар ötüsüne. Nereler gelip aytat da, meni de oturup, meni skvazняк ekan, mayakka oturup deydi. Men de saat bir 14'da çekip var, apa bir yere oturup, sal dalga olarak oturup, skvazняк. Anagim, men boptur deyip, men ketkenliğine otursa kelinle, apa bir yere oturup, skvay arada şamak diyor. O par, men kelgenden angin жалба түшөт да. Sen ketesin, mayakka otur deyip. Канча небере бар? O nevresi 23 mü? 25 nevresi var. Yakında уже gıvraları var. О, бале. Gıvraları yan var. Kıvra. Gıvra sınırında neler var apam. Şu olaram Rusya'da. Bazı Mustafa da atkan benim balam. Çoğun oğlum. O apam özü koyğanda atını. O şoğa hiç hem de yakınmaydı. Ай, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз мынакей келип жакшы бир маек курдук. Чындап айтсак, агам айткандай азык алдык, энергия алдык. Баарыбызга үлгү болсун, мына ушундай апаларыбыз бар болсун. Эң башкысы адам болуп жашасак, бири-бирибизге мамилебиз жылуу болсо, көңүлүбүз ачык болсо, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпасак, мына ушундай ынтымак жашаганга жетсин. Андыктан баарыбыз биримдикте ынтымакта бололу. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Эмирлан Бостонбаев болдум. Olsun, rahmat balam. O, men aytkanın aldığına getirin. Ömrün uzun bolsun, rızkın balant bolsun, tapkanlar bala çakanın düğün nasip kılıp, kalık çiftinin içinde oynap kılıp jarkırap durgula bollar. Allahu akbar.